Ngithanda ukulibingelela izihlobo zenkosi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngalolu suku siphakathi kwesifundo esithi umoya wesiprofeti. Umoya wesiprofeti. Sizakhuluma sikhangele ukuprofeta, sikhangele isiprofeti seBhayibheli. uNkulunkulu uza kusisiza ngoba ngesiprofeti sakhe uyasazisa izinto eziqhakathekileyo okumele sibezazi eziphambili, asikhuthaze, asikhuze, asifuqe ngomoya wakhe ukuthi senze silandele intando yakhe, asazise, asiqondise, asiphe ukuxwayisa ngelizwi lesiprofeti. Ngifisa ukuthi singakayikhatshana sivule amaBhayibhili ethu ogwalweni. Sizavula uAmos sizafunda isahluko sesithathu, sibale ivesi lesikhombisa. Amos isahluko ngesesithathu, ivesi ngu7. Isibili, inkosi uYehova kayenzi lutho ngaphandle kokuthi ambule icebo lakhe eliyimfihlo ezincekwini zakhe abaprofeti. Ngiphinde ukufunda isahluko esifanayo ukuze sibambe kuhle. uAmos wesithathu ivesi nge7. Isibili, inkosi uYehova kenzi lutho ngaphandle kokuthi ambule icebo lakhe eliyimfihlo ezincekwini zakhe abaprofeti. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu kenzi lutho engacebisanga, engazisanga ibandla lakhe ngabaprofeti bakhe kumbe ngesiprofeti sakhe. Ngifisa ukuthi sibe lomthandazo ngaleli thuba. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, sifundise leli lizwi. Khuluma kithi ngabaprofeti bakho. Khuluma kithi uchasise umoya wesiprofeti. Sifisa ukuthi usenzele kuhle ngaleli lizwi lalamhla ngoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga bazalwane abathandekayo ukuba laleli thuba lokufunda ngomoya wesiprofeti. Singakayikhatshana mfisa ukuqala lapha ngiveza lesi sifundo. Isiprofeti eBhayibhelini. Nginxa ngizakhuluma ngesiprofeti eBhayibhelini, akuvumi ukuthi ngikhulume ngesiprofeti ngingakhulumi ngabaprofeti. So ngizakuthi abaprofeti lesiprofeti seBhayibheli. Ibala elithi umprofeti lona ngokwalo livela kumabala amabili esiGreek, ibala elilodwa lesiGreek, amabala amabili esiHebheru. Angizukuhamba ngesiHebheru kumbe ngesiGreek, kodwa ngizakutsho lokho akukhulumayo. Elakuqala elesiHebheru, ibala lakhona likhuluma kanje nxa lichasisa umprofeti. Lithi lona isikhulumi sikaNkulunkulu, spokesperson, umuntu okhulumela uNkulunkulu. So umprofeti ngumuntu oma endaweni kaNkulunkulu akhulume ilizwi likaNkulunkulu ngoba uyisikhulumi, uyisikhulumeli, ungulowo oletha, onika ilizwi likaNkulunkulu alilethe endlebeni zabantu balalele sengathi balalele uNkulunkulu. Ngifisa ukuphinda lokho. Umprofeti ngulowo okhulumela uNkulunkulu uma endaweni yakhe. Kumele ukuthi nxa ezakwenza lokho aqale abe kuCouncil kaNkulunkulu, abe ebukhoneni bakhe esingakubiza ukuthi yipresence, abe phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu akhulume laye ngendlela akhuluma laye ngayo, kumbe ukhulume ku-Old Testament ubekhuluma ngamaphupho, ekhuluma ngemibono, ekhuluma ngemifanekiso. Nxa uNkulunkulu esekhulumile, umprofeti eqaphelise ukukhuluma kaNkulunkulu, alalele ngendlebe, abone ngamehlo, ezwe langenhliziyo, abe sehamba esiya phambi kwebandla, asuke ebukhoneni bukaNkulunkulu ayekhuluma kulelo bandla kumbe kuleso sizwe kumbe kulabo bantu kumbe kuleyo nkosi, ekhuluma ilizwi likaNkulunkulu. Yikho abaprofeti beOld Testament nxa babekhuluma wawubezwa besithi usho kanje uYehova. Ilizwi lenkosi lafika kimi lisithi
lakhuluma ngendlela ethi so kakhulumi ilizwi lakhe, kakhulumi imbali, kakhulumi iminakano, kakhulumi amacebo, kakhulumi imibono yakhe. Uthi ilizwi likaNkulunkulu lafika kimi lisithi. So umprofeti yisikhulumi sikaNkulunkulu. UAmos ke uthi yena uNkulunkulu kasoze enze lutho engacebisanga, kasoze abhubhise umhlaba, kasoze abhidlize, kasoze adilize, kasoze enze lutho engacebisanga abantu bakhe ngabaprofeti bakhe. So kuthi ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele ukuthi uNkulunkulu abe labaprofeti abakhuluma imbali, bakhulume ilizwi lakhe, bacebise abantu, bakhuthaze abantu, babuthe abantu, babazise ngalokho uNkulunkulu akutshoyo. Ngifuna ukuthi ibala lesibili elihambelana naleli lisuka likhulume ngalindlela lithi obonayo, lo obonayo, he who sees, obonayo okuthiwa ngumboni, the seer, obonayo ohambulelweyo. Lo obonayo laye angithi sengitshilo ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kuye ngesikhulumeli sakhe. Ngamanye amazwi kumele kuhlangane la amabala: obonayo, aboniswa uNkulunkulu, acetshiswe uNkulunkulu, abone azwisise, abe sesiyakhuluma akubonileyo, alobufakazi bakho, alobufakazi obupheleleyo okungabizwa kuthiwa i-testimony. Ngilisebenzisa ngaboma ibala elithi testimony ngoba salisebenzisa ubufakazi, ngoba siyakhuluma ngomoya wesiprofeti, sikhuluma ngobufakazi bukaNkulunkulu, ngoba kuyahlangana umoya wesiprofeti lobufakazi. Sizakuzwisisa nxa sihamba ngalindaba, ngoba umuntu olobufakazi ufakaza into ayibonileyo. Umuntu olobufakazi ufakaza into ayizwileyo. Umuntu olobufakazi ufakaza lokho akubambileyo ngezandla, akusondeleleyo, wakuzwisisa, abe sefakaza iqiniso lalokho akubambisisileyo. Ngifuna ukuveza lamabala bese ngisuka kusiHebheru, ngoba elesiHebheru lithe isikhulumi sikaNkulunkulu okhulumela. Elesibili lathi lona obonayo, otshengiswayo nguNkulunkulu abe sesiyakhuluma. Elesithathu ibala lisuka kusiGreek. ElesiGreek ibala lalo lihambelana lelokuqala ngoba likhuluma ngesiprofeti. Lele yilo ke elilula ngoba yikho okuphuma khona ibala lesikhiwa elithi prophet or prophecy, ngoba lithi prophetess. Ibala leli lithi likhuluma ngomuntu okhuluma opublishayo, the one who publishes, okhuluma ephumisela, eveza, esazisa abantu, owenza isimemezelo, omemezelayo, ekhuluma imbali kaNkulunkulu. So iBhayibheli, amabala e-Old Testament lebala le-New Testament elikhuluma ngomprofeti, likhuluma umuntu oyisimemezeli, omemezela ilizwi elivela kuNkulunkulu, alizwileyo, abonileyo, waba lobufakazi bakho. Ngifuna ukuthi nxa ngikhuluma imbali le ngomoya wesiprofeti eBhayibhelini uzwe kuhle uveza kwami isifundo ukuthi umprofeti kumbe isiprofeti lilizwi likaNkulunkulu, ayisilo lizwi lomuntu, lilizwi elivela kuNkulunkulu, elingabe libonisiwe embonweni, lingabe libonisiwe ngayiphi indlela, kodwa kumele sibe leqiniso, sibe lobufakazi ukuthi leli lilizwi likaNkulunkulu kendi kaliphuthi ilizwi likaNkulunkulu. Umprofeti ke sesikhulumile ngokhuluma ekhulumela uNkulunkulu. Amabala engizawabeka aqhakathekileyo: uyaxwayisa, ukhuluma indaba engasiyo yakhe, exwayisa abantwana bakaNkulunkulu ngamazwi kaNkulunkulu, ebaxwayisela ukuthi balalele uNkulunkulu. Ukubeka njengoba ekuzwile, ukubeka njengoba ekubonile, abaxwayise ukuze babalekele ingozi lolaka oluzayo. Yikho uAmos ethe uNkulunkulu kenzi lutho, kahluleli engazisanga abantwana bakhe ngabaprofeti bakhe. Engxenye ungangibuza ukuthi kati ensimini yase-Edeni uNkulunkulu wayesevele selabantwana bakhe, wabaxwayisa njani? Kulelizwi yini esingalazi njengelizwi lesiprofeti? Ngiyeza khonapho masinyane. Amabala engifuna ukuthi ngingakafiki uGenesis ngikhulume ngawo,
amabala la asetshenziswa njalo asebenzisa ngesingisi ngifuna ukuthi siwabambe kuhle amabala athi ukukhulumela akhuluma ngomprofeti mabili ngoba umprofeti phakathi kwakhe kulezinto ezimbili ukhuluma ngekusasa esikubiza kuthiwa yifuture nxa ekhangela ikusasa ekuthiwa yifuture sikhuluma ngomuntu owenza ukukhuluma okuveza okuphambili okuthiwa foretelling uveza okungakabi khona akukhulume sengathi into ekhona ayikhuluma ingakabi khona ukuze nxa isisiba khona sizwisise foretelling ukhuluma kungakabi khona kungekenzeki akukhulume sengathi into ebambekayo ebonakalayo ukwenzela ukuthi laba abakuzwileyo bakuzwa kuhle mhla sokusenzeka bakubone kugcwaliseka bakholwe ukuthi yebo ilizwi likaNkulunkulu ligcwalisekile so umprofeti ukhuluma okuzayo umprofeti phakathi kwakhe okhuluma okucetshiswayo okuthiwa forthtelling publishing ukhuluma lokho uyashare uyaba siyake sikhulume amabala sithi uyaba ilizwi nxa umuntu echumayela osabela namhla osabela ilizwi oyaba ilizwi ngubani uyabe eprofeta uyabe khuluma ilizwi likaNkulunkulu kasifisi ke ukuthi sikuphazamise nxa esenza emi endaweni kaNkulunkulu elibala elehlula elisalinjoba linjalo uyabe khuluma ilizwi likaNkulunkulu okumele silibambe njengoba linjalo so umuntu ochumayelayo uyaziwa njengomprofeti so umprofeti ulezigaba ezimbili esokuchumayela esokufundisa esokuqondisa lesokukhuluma imbali ezinto ezingakenzakali ezizakwenzakala so uyakhuluma etshela abantu ngokuzayo akhulume eqondisa abantu ngempilo yabo ukuze balungiselele okuzayo so isiprofeti nxa sikhuluma ngomoya wesiprofeti sikhuluma ngomoya kaNkulunkulu echasisa imbali yokusindiswa kwabantu eBhayibhelini umoya wesiprofeti nguNkulunkulu ofuqa abaprofeti ukuthi bakhulume yikho lizakuzwa kuthiwa baphefumulelwe ngithe mina wathi ngiye kuGenesis ukuze sivume sonke ngithe ivesi kaAmos sithi uNkulunkulu kenzi lutho engazisanga abantu abakhe kaqali uNkulunkulu ungahamba kuGenesis isahluko sesibili uzafunda imbali enzima uhambe kuGenesis isahluko sesithathu umuntu nxa esesiwa uzakuzwa ukuthi ubesazi lelo lizwi likaNkulunkulu laleso sicebiso laleso siprofeti uNkulunkulu wabeka kuGenesis chapter 2 ungabona ungabala uverse 8 usehla inkosi uNkulunkulu yasihlanyela isihlahla esivandeni esempumalanga ye Eden wabeka umuntu khona wahlanyela isihlahla esokwazi okuhle nokubi esasibukeka kakhulu wathi abantu kabasebenze kuleyo nsimu bahlakulele lezo zihlahla basebenze kuleyo nsimu balungiselele ukuthi uNkulunkulu abasize ngazo lezo zihlahla abazidlayo lesi ke isihlahla esiphakathi laphakathi kwensimu ngifuna ukusifunda kusahluko sesithathu esika Genesis siyasibona kuyahlanyelwa ensimini yase-Edeni kuyabekwa isihlahla sokwazi okuhle nokubi ensimini yase-Edeni kodwa esahluko sesithathu sesibona uNkulunkulu esefika engadini ensimini yase-Edeni ebuza uAdam loEva ukuthi sekwenzakeleni sebetheni sebeyengaphi bazwakala sebekhuluma abe sebabuza selidlile yini isihlahla lesiyana ebengitheli ngasidli ebengitheli ngasibambi ngoba mhlali sidlayo lamhlali sibambayo liyakufa lokufa ngoba lenyoka yafika yayikwazi lo Sathane uyabekwazi iziqondiso zikaNkulunkulu uyabekwazi ilizwi likaNkulunkulu uyabekwazi umoya wesiprofeti ngamanye amazwi ukuthi uNkulunkulu utheni ebandleni lakhe okungamelanga uphazanyiswe uyabekwazi ukuthi uNkulunkulu utheni lalamhla siyakwazi ukuthi uJesu yeza masinya yilo isiprofeti esikhulu esilindelweyo the spirit of prophecy says Jesus is coming again umoya uthi woza laye lo okholayo kathi woza umoya wesiprofeti ukhuluma ngoJesu ozayo so ngifuna ukuthi ngiveze bazalwana abathandeka ukuthi inyoka ethiwa yayihlakaniphile kuGenesis 3 yafika yabuza wesifazana umbuzo ngento ayeyazi
uNkulunkulu utshilo yini ukuthi lingabodla okwezihlahla zensimini na? uEva waphendula wathi, uNkulunkulu utshilo ukuthi sibodla zonke izihlahla zasensimini ngaphandle kwesihlahla esisenkabeni yensimu. Uthe singabosidla, singabosibamba, ngoba mhla sisidlayo siyakufa nokufa. Ngihle ngime khonapho, nxa uchasisa limbali iyakuvezela ukuthi uNkulunkulu uleqiniso. uNkulunkulu umi elizwini lakhe. Usekuletha ngale kuAmos ukuthi kenzi lutho, ngamanye amazwi kahluleli, ngamanye amazwi kalahli bantu, engaqalanga wabazisa lokho aze abangakulahlelwa, kahluleli engazisanga abantu ilizwi lomthetho wakhe. Ngifuna ukuthi masinya ngingakahambi katshana ngiye kuIsaiah, ngifunde uIsaiah isahluko sika 8. Isaiah isahluko ngo8, ngifuna ukufunda ngibambanise amavesi la aqhakathekileyo. Isaiah u8 ivesi ngu19 lo20. Amavesi la aqhakathekile ukuthi siwabambe. Ithi yena uvesi ngu19, lapho bazakuthi kini, buzani kwabalamadlozi, lakubathakathi abachaya imilozi, labanyenyezayo, abantu kabayikubuza yini kuNkulunkulu wabo na? Abantu babuze yini bemele abaphilayo kwabafileyo? Libambele. Uyabuza obuzayo ukuthi kanti abantu bangeke badingisisa yini, bangeke bazwisisa yini, bangeke babuza kuzangoma, bangeke babuza ngaphi, bangeke babuza la ngaphi? Impendulo iku-Isaiah ngu8 ivesi ngu20. Uvesi ngu19 ubuza ukuthi nxa abantu bengasazwisisi, abantu sebedideke ingqondo, abantu bengasakwazi okwenza, babuze ngaphi, badinge ngaphi ulwazi? Abe sebaphendula ukuthi kuwo umthetho lakubo ubufakazi, uba bengakhulumi njengaleli lizwi, kuyikuthi akukho ukusa kubo. Liyakuzwa lokho? Abakhulume ngokwaleli lizwi, kuwo umthetho lakubo ubufakazi. Lapha ngifuna ukuthi ngiveze badala, ngiveze lakini abantu abatsha, ngiveze kini lonke lilaleleyo. Nxa kukhulunywa kuIsaiah, yiyo indawo yakuqala esivezela khona ngomoya wesiprofeti. Kubuzwa lapha sekudingisiswa ngekusasa ukuthi bangeke babuza yini kuzangoma, bangeke babuza yini kwabanukayo, bangeke babuza yini kulabana abanjani. Kuthiwa hayi, kabangayibuza lapho. Nxa belokubuza kababuze kuwo umthetho, bakhangele ubufakazi. iBhayibhili lehlukaniswa kabili kule ivesi. Lehlukaniswa amabhuku amahlanu akuqala, first 5 books of the Bible, the law, then the rest of the Bible. iBhayibhili lonke linye selisiba yibufakazi. iBhayibhili ngapha kube ngumthetho, elinye lonke laba yibufakazi. iBhayibhili leli liyavumelana umthetho lobufakazi. Sizakuya kulobu bufakazi esibubiza ukuthi ubufakazi lobu ngumoya wesiprofeti. Uzakuzwa iBhayibhili izivezela. Ngifuna ukufunda amavesi amabili masinyane siwabambisise. Isambulo isahluko ngo12 ngizaqala ngayo. Sengiyivulile. Sambulo isahluko ngo12. Isambulo isahluko ngo12 ngiyafunda. Uthi yena okhulumayo kuvesi ngu17, umgobho wasuthukuthelela owesifazane, wasusuka wayakulwa impi labaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu, abalobufakazi bukaJesu Kristu. Umgobho, asibuyeleni kuGenesis. Umgobho inyoka endala, uSathane ngokwakhe wafika engadini, wazigqokisa, waceca sangathi ngumuntu olungileyo, kanti libhubesi, kanti yimpisi ephangayo. Ngifuna ukubuyela masinyane kuGenesis ngiveza umoya wesiprofeti ukuthi iBhayibhili kalilahleki ngitsho la kancane. Uthi lapha kusambulo, umgobho lo, inyoka endala yathukuthelela owesifazana. Buya kuGenesis uzakuthola kuhle ukuthi uhamba njani. KuGenesis isahluko esisifundileyo sonesi esesithathu
engithe ngike ngithi mbijana kuyo. Ngifuna ukubala ivesi ngu14 kakhulu ngifuna u15. Wothani inhle mbale yena u15. Njalo ubutha ngizabufaka phakathi kwakho lowesifazana la phakathi kwenzalo yakho la phakathi kwenzalo yowesifazana. Ngiphinde futhi. Njalo ubutha ngizabufaka phakathi kowesifazana la phakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe. Yona izachoboza ikhanda, wena uzachoboza isithende. Ngime khonapha ngibuyele kuSambulo isahluko ngu12 ivesi ngu17. Umgobho yiwo nalokhulunywayo ozazondela ulwe lowesifazana. Yiwo umoya wesiprofeti lo. Umgobho uzazondela ulwe lowesifazana ngoba impikiswano enkulu yaqala eEden. Emhlabeni lapha ngingasabali impikiswano yaqala ezulwini. Impikiswano enkulu, the great controversy began in Eden. Kwakuphikiswana ngani? Ngoba uNkulunkulu wayekhulumile ngezicebiso zakhe ngomoya wesiprofeti. Lingabambi isihlahla, lingasidli isihlahla ngoba mhla lisibamba isihlahla, mhla lisidlayo isihlahla liyakufa lokufa. Lo ngamazwi kaNkulunkulu awukuqala, isiprofeti sakuqala nomthetho wakuqala. Phakathi komthetho kaNkulunkulu wakuqala kwakulesiprofeti sakuqala. Umthetho kaNkulunkulu wawusithi lingabambi, lingadli ngoba lizakufa. Isiprofeti kwakuthi lizakufa. Abantu badla, bona umthetho kaNkulunkulu, badla, bafa lakathi sisiyafa. uNkulunkulu abesithi angenzi lutho, angahluleli ngingazisanga. So ilizwi likaNkulunkulu, iBhayibheli lonke lingumoya wesiprofeti. Yikho engifuna ukuveza phakathi kwenu lingilalele. iBhayibheli yilo eliveza uNkulunkulu, liveze intando yakhe, liveze okumele kugwenywe ngabakholwayo, liveze okumele kwenziwe ngabakholwayo, liveze intando kaNkulunkulu, liveze okuzayo, liveze okudluleyo, liveza okuzayo njengoba ngithilo uyeza ngamayezi, uJesu uyeza masinyane. iBhayibheli leli liyasivezela ukuthi uyeza lokuthi engakabuyi kuza kwenzakala izihlakalo bani. Phakathi kwezehlakalo kuthiwa kuza kuba lemikhuhlane eminingi engelaphekiyo ezabhuqa ishaye idilize umhlaba wonakale. Abantu baza kwesaba, babe lovalo besesaba ama-economies ezomnotho ziyakuwa. Abantu babe lezinto eziningi besabe bangahloniphi abantwana, bangahloniphi abadala, kube lezinto eziningi. iBhayibheli likhuluma yilo umoya wesiprofeti. Lingasekelwa ngezinye izingwadlwana ezichasisa iBhayibheli ngoba iBhayibheli yikho ukukhanya esikuchiyelweyo othi ngakho siyasindiswa. Amanye amabhuku angakhuluma abhalwe ngabanye abazwisisayo, labaqedisisayo, labafuqwe ngumoya kaNkulunkulu. Wonke lawo amele akhanyise iBhayibheli ngoba yilo isisekelo sokukholwa. Ngibuye lapha ngithi mina ngibe ngikhangele uGenesis leSambulo, ngadobha ivesi ekaGenesis ekhuluma ngokujeziswa kwenyoka. Kwathiwa wena nyoka, wena yisiprofeti, uza okwakho ukuthi usuzaba lohlupho ngoba phakathi kwenzalo yakho lowesifazana sokulobutha, phakathi kwakho lowesifazana sokulobutha. Wothani ngikhulume ngowesifazana. iBhayibheli isivezela kahle owesifazana libandla likaNkulunkulu eliyilo esilithwaliswe umoya wesiprofeti. Ibandla likaNkulunkulu elithwaliswe umoya wesiprofeti. Kanti ke inzalo wesifazana kumele uJesu onguye ochoboza ikhanda lenyoka. Ngifuna uJesu uzalwa ebandleni likaNkulunkulu, ezalwa ngowesifazana. Kumi kabili isiprofeti lesi sigcwaliseka kabili. Umoya wesiprofeti usukela ngabazalwane eBhayibhelini. Ngifuna ukuveza obala ukuthi liphelele iBhayibheli, kalidingi kungezelelwa, kalidingi kuphungulwa, kalidingi ukugcikelwa. iBhayibheli lingumoya wesiprofeti opheleleyo. Lingachasiswa ngezinye izingwalo engizakhuluma ngazo ngingakaqedi inkonzo yalamuhla. Khathesi ngifuna ukuthi ngithi mina, nxa ubala iSambulo isahluko ngu12 ivesi ngu17 sengifundile. Umgobho wathukuthela owesifazana, yasuka yaya empini lowesifazana, yaya empini lenzalo yakhe. Owesifazana la uwaziwa ngani? Uwaziwa ngalamabala akhulunyweyo. Ngithe uvesi ngu17 amabala akhulunywayo kuthiwa owesifazana lenzalo yakhe. Yibaphi labo? Labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu, babazakala icharacter, isimilo salabo abamelwe ngowesifazana lenzalo yesifazana.
yilabo abagcina umthetho kaNkulunkulu belobufakazi bukaJesu Kristu, bele testimony. Ngivezile uIsaiah 10. uIsaiah uthe kuwo umthetho oyosazisayo ukuthi okuyikho okungasikho yikuphi isono. Ngihamba kuJohane uyakuvezela uchasa isono. Isono siyini? Isono singukweqiwa komlayo. Onayo wonke onayo weqa umlayo. So ngaphandle kwalokho kakula sono. Nxa singakwazi ukuthi isono siyini, uNkulunkulu kala manda okusahlulela. Kodwa ngifuna kulazisa uNkulunkulu ngomoya wesiprofeti usazisile umlayo wakhe. Yikho lo esebhala uIsaiah esithi bakhulume kuphela ngokomlayo la ngobufakazi. Ngasesithi ivesi kaIsaiah yehlukanisa iBhayibheli kabili. Isection yakuqala ngumlayo, isection yesibili ibufakazi. All others esinye zonke imbali ezibhaliwe, amanye ama-chronology ukuzalwa kwabantu, konke lokhu yibufakazi ngoJesu ukuthi wazalwa ngubani, wazalwa kwazi kwafika lapha azalwa khona. Yibufakazi ngoJesu ngoba umoya wesiprofeti ufakaza ngoJesu. iBhayibheli vele injongo yalo yikufakaza lokukhuluma ngoJesu lalokho okungasisiza ukuthi sisindiswe. iBhayibheli injongo yalo yikusindiswa kwami, injongo yalo yikusindiswa kwakho. iBhayibheli injongo yalo yikuthi lisazise intando kaNkulunkulu, lisazise futhi isiphetho somuntu, lisazise lokwahlulela. Umoya wesiprofeti wenza lokho. Isambulo ngu-19 ivesi ngu-10. Ngizabala isambulo ngu-19 ivesi ngu-10. Amavesi la aqhakathekile njengoba sengitshilo. Isambulo ngu-19 ivesi ngu-10. Verse 10. Ngasengiwela phansi enyaweni zayo ukuyikhonza, yasisithi kimi, qaphela ungakwenzi, ngiyinceku kanye lawe labazalwane bakho abalobufakazi bukaJesu Kristu. Khonza uNkulunkulu ngoba ubufakazi bukaJesu Kristu ngumoya wesiprofeti. Ubufakazi bukaJesu Kristu ngumoya wesiprofeti. Ibandla elizaphila esikhathini sokugcina kumele libe lobufakazi bukaJesu. Nxa lilobufakazi bukaJesu kumele libe lomoya wesiprofeti. Umoya wesiprofeti yini? Umoya wesiprofeti lilizwi elivela kuNkulunkulu. Ngoba akula siprofeti esavelayo sizivelela, ngoba isiprofeti sonke savela kuNkulunkulu, sivela ngelizwi lakhe. Ngingakafiki kuleyo verse ngizayibala masinyane. Ngifuna ukukhangela lapha ezinye izinto engifuna sizichasise. Angizukubala amavesi amanye enza linika. Uthi yena kusambulo abantu laba abaluphawu bakhanya ngokugcina imithetho kaNkulunkulu belobufakazi bukaJesu. Kuthiwa ubufakazi lobo yibo obungumoya wesiprofeti. Ubufakazi, umoya wesiprofeti yibufakazi bukaJesu Kristu. Ungakuva isiveza ngoba kuyafana nje. Ake mphinde uPaul uyalusebenzisa lolu limi olukhuluma ngomoya wesiprofeti, olukhuluma ngobufakazi bukaJesu. Ulusebenzisa ngaphi? The testimony of Jesus Christ, the spirit of prophet. Ubufakazi bukaJesu Kristu ngumoya wesiprofeti. uPaul uyalusebenzisa kwabaseKorinte bakuqala isahluko 1 Corinthians chapter 1 ivesi ngu6, 1 Corinthians chapter 2 ivesi ngu1. Ungayithola futhi indaba efananayo isetshenziswa nguPaul kuTimothy wesibili ngu1 ivesi ngu8. Ukuthini usebenzisa lamabala? Ulimi lo athi testimony of Christ, testimony of God, testimony of our Lord. Ubufakazi bukaKristu, ubufakazi bukaNkulunkulu, ubufakazi kwenkosi yethu. Ngamavesi kuKorinte ubufakazi bukaKristu, kusahluko sesibili ubufakazi bukaNkulunkulu, kuTimothy ubufakazi benkosi. So ubufakazi benkosi esikhulume ngabo, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Umoya wesiprofeti lilizwi likaNkulunkulu. Nxa ngingakhuluma lani ngendlela ethize, ekuqaleni wayekhona ulizwi wayeloNkulunkulu, ulizwi wayengoNkulunkulu, ngaye konke okukhona kwadalwa. So ilizwi likaNkulunkulu lamandla okuphilisa, ilizwi likaNkulunkulu lilamandla okwahlulela, ulamandla, ule authority yokwenza konke ngokwentando yakhe. Umoya wesiprofeti nxa ngiuveze njalo ngithe mina ngesikhathi sebandla lokugcina, ibandla
kumele libe lophawu lokuba lomoya wesiprofeti, kumele libe lophawu lokuba lobufakazi bukaJesu. Ubufakazi bukaJesu yiwo umoya wesiprofeti, ngoba okufakazela uJesu lihlola imibhalo lithi ilokuphila. Yebo ikhuluma ngami, nguJesu oyekhuluma labantu amaJuda esithi libhizi lihlola imibhalo ngoba lithi ilokuphila. Ukuphila kwakhona kukini? Ikhuluma ngami ngomsebenzi wami engiza kwenza esiphambanweni, engiza kwenza ethabanekeni elingcwele ukuncengela izoni zonke. Umoya wesiprofeti bazalwane abathandekayo lilizwi likaNkulunkulu. The word of God is the spirit of prophecy, ngoba lilo elifakaza ngoJesu. Ngifuna ukuphinda kuzike emkhumbulweni wethu. uPaul wabuye wabhala ku Ephesians chapter 4. Ngifuna ukufunda uverse 13. Iverse 13 Ephesians isahluko ngesesine. Qhakathekile ukuthi ngifunde Ephesians chapter 4 verse 13. Chapter 4 verse 13. Size sifike sonke ebunyeni bokukholwa lobolwazi lwendodana kaNkulunkulu, endodaneni epheleleyo esilinganisweni sesimo sokugcwala kukaKristu. Size till we all come to the unity of faith and of knowledge of the Son of God. Sibe selwazini olupheleleyo. Umoya wesiprofeti lo usebenza ukuletha abantu elwazini, ekuzwisiseni, emumeni munye. Sibambane ngolwazi, sibambane ngokuzwisisa ukuthi sigcwale isimo sethu siphelele, sifuze uJesu ngenxa ukuthi sibuthwe ngumoya wesiprofeti. Ngifuna ukukhuluma kancane ngokuthi umoya wesiprofeti ebandleni lensali laziwa siyasikhulume ngakuthi umuntu osingenise kuleso simo sokuthi sibe lo moya wesiprofeti, sibe libandla lensali lesikhathi sokugcina ngubani. Siyakwazi ukuthi silabo ubufakazi ngodade kaWhite, i-testimonies. Uyabhala ama-testimonies, uyabhala ama-counsels, akhombe kulolu gwalo okuthiwa i-greater light. Ulibiza ukuthi akula into eyisimiso sokukholwa kwethu, eyisiqiniselo sokukholwa kwethu ngaphandle kweBhayibhili. Uchasisa izimbadlana zeBhayibhili esingazizwisisiyo, achasise imumo yeBhayibhili ebesingani kusibone ngoba uvezelwe. Ngamanye amazwi udade kaWhite ungomunye walabo esimbiza ukuthi ngogcwalisa loso sitsho somoya wesiprofeti ebandleni lensali. Ake ngikhulume izinto ezenziwa ngumoya wesiprofeti. Umoya wesiprofeti nxa sekuzima uyasiduduza. Nxa singasabona indlela uyasinika indlela, uyanika i-guidance. So okokuqala umoya wesiprofeti give us counsel and comfort. Uyasiduduza. Umoya wesiprofeti give us guidance, ukusiqondisa. Umoya wesiprofeti gives us instruction, ukusifundisa. Umoya wesiprofeti uyasiqondisa okuthiwa i-correction, asibuthe ukuze ibandla libambane, libe linye, libe munye. So kubandla la ngakithi lapha ngifuna kuveza ukuthi udade kaWhite umele leso simo somoya wesiprofeti. Akula siprofeti esizivelelayo. Isiprofeti kasizi ngentando yomuntu. Ungafunda isambulo isahluko 1 iverse 1 siya ku3 izakhuluma ngesiprofeti ukuthi uNkulunkulu wayeziveza irevelation kaJesu Kristu. uNkulunkulu wapha uJesu wapha ingilosi yapha uJohane wahambisa ebandleni. So isungula ngoNkulunkulu, ibuye kuJesu, iye kungilosi, iye kuJohane, iye ebandleni. So uma wesiprofeti uhlanganisela ikuza kuzwa lapho kusambulo kuthiwa olendlebe kakezwe lokho umoya akutshoyo emabandleni, ngoba umoya wesiprofeti ulokuhlanganisela ubaba, indodana lomoya oyingcwele. Bahlangene bamunye, isisungulo kumbe iorigin okuvela khona iBhayibhili kumbe ilizwi likaNkulunkulu kukuye uNkulunkulu. uPeter abesesithi 2 Peter chapter 1 verse 21, akula siprofeti esize ngentando yomuntu kumbe ngokufisa kwakhe, kodwa umuntu ofuqwa ngomoya oyingcwele abesephumisela lokho okukhulunywa ngomoya oyingcwele. So umprofeti yisikhulumeli sikaNkulunkulu, uletha udaba olungasuki kuye olusuka kuNkulunkulu. Isiprofeti is a divine, singcwele, is divine messages.
izinkulumo kumbe ukutsho okungcwele. uNkulunkulu ekhuluma lezithunywa zakhe abesetshela isithunywa esenkulumo yakhe asise ebandleni. Funa ukubeka ngesingisi, divine messages to messengers. Those messengers la ahambisa divine messages. So indaba kusungula indaba engcwele kuNkulunkulu ayiphe isithunywa sakhe esihambisa izindaba ezongcwele. So ukhuluma izindaba zongcwele ekhuluma ebandleni ukuze lizwisise liphenduke. Injongo yomoya wesiprofeti yikukhuza, yikukhuthaza, yikwenza abantu babe lolwazi lezinto uNkulunkulu angazifuniyo ukuze baphenduke. Ngifuna ukucina ngendaba emangalisayo, indaba yaseNiniva. eNiniva, ngingakafika eNiniva ngifuna ukukhuluma lapha ukuthi siqaphele esikhathini esiphila kiso. Lizazibalela uMateyu 7 iverse 15 kusiya ku20. Isikhathi esiphila kiso kulesixwayiso esikhulu ngabaprofeti bamanga. Ngifuna abantu awuthiya kuthiwa babuya begqoke izembatho zemvu kodwa bezimpisi eziphangayo. Libananzele ngezithelo zabo. Ngifuna ukubeka uJesu engakafiki kwadlula iminyaka engu400 kuthule kungalasiprofeti. Kodwa ngaleso sikhathi kulabantu abazivezayo bazithi bangabaprofeti. Bahamba bayahlala enhlane bagqoka njengabo Johane, uJohane umbhaphathizi ababegqoka izembatho zezinyamazana, begqoka izikhumba zezinyamazana, besidla izithelo, bengahlali nabantu. So kwaba labantu abaphuma ebantwini bayazenza abaprofeti, babuye bathi uNkulunkulu uthe engatshongo. Ngabe isikhathi sikhona ngabe ngiyafunda kuJeremiah 23 ngibale kuverse 14 usehla usiya phansi. uNkulunkulu abazange angikhulumanga labo, abazange babe semhlanganweni nami. Ngizababhubhisa, ngizabadukisa ngoba bakholwa amanga abafaka engqondweni zabo. Ngifuna ukuthi kulesicebiso esikhulu ukuthi singabona kungalasi moya wesiprofeti onjengalo okhuluma ngokuza kwaJesu, onjengalo siqondisa eBhayibhelini, kasimameleni silinde uNkulunkulu aze asinike nxa kungenzeka ukuthi asiphe omunye. Kodwa kuleli bandla ngifuna ukuveza ukuthi umoya wesiprofeti ngezingwalo zikaDade kaWhite uvelile. Siyakwazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi isikhathi sokuphela sinjani, ukuthi kumele ekucineni kuzaphunywa emadolobheni kuyehlalwa egangeni. UPawulu esilo nxa selubekwa uNkulunkulu uveze zonke izinto ngomoya wesiprofeti ukuze ibandla lakhe lisindiswe. Ngifuna ukuthi bengisengitshilo, ngifuna ukuthi ngiphethe ngikhuluma ngendaba kaJona. uJona wathunywa nguNkulunkulu, ethunywa eNiniva ukuthi ayekhuluma ukwahlulela kwaNkulunkulu. Abaprofeti abakhuluma ngeNiniva uJona loNahumi babekhuluma ngokwahlulela ukuthi uNkulunkulu uzakwahlulela. uJona wakhuluma wathi insuku ezingama40 iNiniva iyabhidlika, ngoba uNkulunkulu wayethe sukuma uhambe eNiniva uyokukhuluma ngobubi beNiniva. Umoya wesiprofeti ucebisa ukuthi sehlukane lesono. Ngamanye amazwi ke uJona sehambile, abantu beNiniva sebeguqukile ngenxa yomoya wesiprofeti. Abantu labo basila olakeni olwalusiza. Ngifisa kulasihlobo zami ezithandekayo ukuthi nxa uNkulunkulu esazisa ibandla lakhe ngomoya wesiprofeti utshengisa uthando lwakhe. Nxa uNkulunkulu esazisa ibandla lakhe ngomoya wesiprofeti uyabecebisa ngokwahlulela kwakhe. Nxa uNkulunkulu esazisa ibandla lakhe ngomoya wesiprofeti uyabe etshengisa amandla akhe ukuthi kuyagcwaliseka konke akutshoyo. Nxa ubala kuJona ngendaba yeNiniva, amaKenanites babekholwa kuBhali. uBhali wakuthiwa ubonakala ekuwilwindi ephakathi kwesivunguzane. uNkulunkulu wasesithi ngihamba mina ngiyazwisisa ngile ndlela yami phakathi kwesivunguzane. Esitsho uNkulunkulu ukuthi ngiyanqoba. God is a victor. Umoya wesiprofeti yiwasifundisa ukunqoba kaNkulunkulu, usipha ukududuzeka ngokwazi ukuthi uyanqoba. Abantu bako-Israyeli babesesaba amaKenanite, besesaba uBhali, beze bangathi bayamkhonza uBhali ngenxa yovalo. Thina ngesikhathi sokucina siyakwazi ukuzafika isilo sesibuya lo mfanekiso waso ngenxa ukuthi siyakwazi ngomoya wesiprofeti ukuthi uNkulunkulu ngumnqobi. Sizaqina sime ekukholweni ngokwazi kwethu ukuthi our God is a victor. uNkulunkulu wethu ngumnqobi. Saziswa ngumoya wesiprofeti. Ngithanda ukukhuthaza nxa ulilunga lebandla, nxa ungumuntu ongizwayo, fika ubale umoya wesiprofeti. Izingwalo zika Ellen White ziza kuncedisa. Kanti iBhayibheli yilo ke
ingqungquthela ngoba yilo isiqondiso sokukholwa alidingi imsekeli. Nxa sesikhuluma ngezingwalo uEllen White eli ukukhanya okuncane asikhombe sibuyele siyonatha eBhayibhelini. Umoya wesiprofeti yiwo ofakaza ngoJesu. uNkulunkulu uthi the testimony of Jesus as the spirit of prophecy. So lokhu iBhayibheli elifakaza ngoJesu yiwo umoya wesiprofeti. uNkulunkulu abusise ukufunda kwelizwi lakhe. Asikhuleke nini. Nkosi yethu ethandekayo, siyakubonga ngelizwi ngomoya wesiprofeti. Sifundise ukuthi siyonatha khona. Kakhulu sinathe eBhayibhelini elingcwele. Bese sithola ke ukukhuthazwa, lokuncediswa, lokukhuselwa, lokuboniswa, lokukhanselwa icounseling, lokucetshiswa iguidance kumoya wesiprofeti ukuze sibuyele eBhayibhelini siyothola amaqiniso akho siphile ngokulunga. Busisa ozwayo linkonzo ngoJesu siyakhuleka. Amen.